binati o minahal kong matalumon. Welcome to my channel, welcome to Matalum. Atong ipadayon ang kalumbuan sa lungsod sa Matalum. Atong buhaton guys, magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalum. Okay? May 10, 2021. Together we work as one, Matalum, to make Matalum a better place someday. Okay guys, may itong buhaton. Magtinabangay ito guys, alam makabot na ito ang kalumbuan sa lungsod sa Matalum.